2004 irraa tamadee amale xibeen kunni waa haakisu ashuma batissu hakki baqa shuma tonnege shumareen dikkaa'e way moo afoo mooshita akku daafira maatika ee farmaaset hakki hare togo waa haakisaa ena maatika yummateta munde alai shuma alai rakke ha dergalamete mirmarasi hakki baqa hare kae ergalamete ko digaafete waraqata qabalete fushire digaafete waraqata qabalete fushire hakki harumma hakki waradu farrame uwe ergalamete lowo yanna taqamu hakki baqa doktorotu maramarte kae hiito saahiituta falcho dula ekinine lalla kininete marfete soorino enaayu hakki marfete soorino eyummata marfete soorito tatte marfe adda jammarumman ku shiimagya wayya firom እና 2004 ላይ ታኩን ቶነ ድሮ ያት እኔ በ2007 ማለት ነው አንድ የተለየ ነገር ሰውነቴ ላይ እንዴት ነው ውሃም ጠነኛል ውሃም ጠጣለው ቶሎ ቶሎ ሸናለው ሰውነቴም መቀነስ ጀመረ አፌም ይደርቃል ክብደትም መቀነስ ጀመርኩኝ እንዲህ ያልኩ የሆነ ክሊኒክ ሄድኩኝ አንድ ክሊኒክ ስኳር ከ120 በላይ ከፍ ብሎ ይታያል ይሄን ነገር ተጋግሞ ይታዩ ሌላ ጊዜ ማለኝ ታየው አሁንም እዛ ከፍ ብሎ ይታያል ከዛ በኋላ ይርጋለም ሄድኩኝ ይርጋለም አዩኝ ያው ስኳር ከፍ ብሎ እንዳለና መድኃኒት እንድወስድ ተደረኩ መድኃኒት መውሰድ ጀመርኩኝ Tibba afiritta ekekiro hakkoe tibbakki umikki tankawakawatto wolu tibbi kulalite libbedikaame giffiite ምናምን ሄደ ekekiro hatte sukkaarete ledo tagaajja antara chaalta takoni daafira na ta giffiite no dino kulalite no dino may no dino hatte mitte sukkaare tibba afomma daafira ya mo yagadde abbasa jaari heerino tegiste sesae ጫጨሳሪ ሄሪሮኖ ካሚትሪ ሙለ ዲኩላ ራንከ ዲኩላ ማራ ማሲሳ ዳፊር ክትትል አረጋለሁ በወር አንዴ ተቀጥሬ ሄዳለሁ ልዩ ነገር ካለም መሀልም ሊሄድ ይችላል ግን በወር አንዴ ነው ቀጠሮ አለ ባለፈው በ3 እጃለሁ አሁን በመጪው በ4 ነው እንደዚህ ቀጠሮ አለኝ ተቀጠሮ ሄዳለሁ እዛ ያለው ምንድነው አሉት ልጆቹ እነዚህ የሚያዩን ዶክተሮች በጣም ፍሬንድሊ ነው ምንም አይነት ነገር ጓደኞቻችን ናቸው በደንብ ይከታተላሉ ምን ችግር አለ ብዙም ችግር የለም እሺ ሱካሩም ብዙም አይደለ እዚህ ላይ ጥሩ ክትትል ያደርጋሉ ይመክሩናል ይሄን ያርጉ ለምሳሌ የሱካርና የግፊት መድኃኒት ብቻ ወሰዱ አይሉም ለምሳሌ ደምንትን ውስጣችን እንዳይጓጉል እኚህ አይነት መድኃኒቶችንም ጨምራችሁ ወሰዱ አስፕሪን የእግር ሌላ ሰውነት ንጽህናም ጠብቁ ብለው ሰፋ አድርገው ይመክሩናል ከዚህ በፊት የሚሰማው ነገር በሰው ላይ ያደረገውን ጉዳት ሰማለውና ሰውነቴ እንደዚህ አይነት ምልክቶችን መድከም ውሃ ጥምን ሽንት ቶሎ የመጣ እንትን ማለትና እነዚህ ነገሮች ሲታዩ ሄድኩኝ መድኃኒት ለመውሰድ ያው በስፖርት ይመለሳል ስለሚባል እንትን ሳልል ዝም ብዬ ሞክሬ ነበር የግድ ሐኪም ነው እንግዲህ መድኃኒትን መጀመር አለብኝ ተብዬ መድኃኒት ጀምራለሁ ይሄንን ነው አረኩት ትንሽ መድኃኒት ለመውሰድ ትንሽ ዘግይቻለሁ ከዛ በኋላ ሐኪሞች ከነገሩኝ በኋላ መድኃኒት ወስዳለሁ ሎጊያ ካላውኖ ኪዳፊራ ያው ማን ሚኒራ ያኔ ከሰለነ ሂርቱ ኤሮ ሀቀነ ሂርቱ ኤሮ አፍሩማ ባረቴማ ሆጉማ ባረቀቱ ማይገለ ኖማ ደሞ ሚኑ ኪራት አፍሩማ አንተ ቢራ ሚኑ ካርቱ ጌማ አፍሩማ ወዳቦ ነኪቶ ማኑ አፍሩማ ሀቲቴማ እነተጎ ሱካሬቴ አዘጋጃe ተመጣጣንቴው ሳጋለ ዳፊሬማ ባሩ ባላ ገና ሄሬማ አይተ ሰሰጢ በዳጋe 284 ዳጋ ለመጢ በዳጋe ሄቶቲ ካዩመታ sagale che ammadaaxani hige minu unno itaynoomma
konni roore hiikee abbeemma tabasaacha attane higamitu mitirjoe aggaxamaate abbasaacha arano chaalaa'e hakkeemmas doktoricha firije noo heni hiittooti yaane ta firije dinoe shaafu giddooti wodheemma shaafu giddo wodhe gobba gasheemma shaafu giddooti xaqqameemma yoo ጥንቃቄ አሰማሪ ያፊርማት ጥንቃቄ አስረማ ምን ተማቻ ኢሮና ተማቻ ሆጋ ይራቻላ ማኑ ካይታ ሱካሬ ደስ ፓስታው ኢቲኖንቴ ምናምን ታ ፖሊሾ ጋሴ ባሶ ምናምን ተጣጣምታና አኩሪ ደሞ ፍራ ሆጋ ማራቻለ አፊርማ አለቴማ ገጠመኛ ፊርማ ኢቴም በቃ በስፖርት ለመከላከል ሞክሬያለሁ እንቅስቃሴ ዝም ብዬ ማለት ጀመርኩ ያምኖ ከዛ ብጡ ብዙ ምንትን ማለት አልጀመረም ወጣ ገባ መሆን ሲጀምር የግድ ሰዎች እንግዲህ በደም መታየትና መድኃኒቱን መውሰድ አለብህ ሲባል ነው እንግዲህ ወደ መድኃኒት እንትን ያልኩት ቢሆንም አሁንም መድኃኒቱንም ወስዳለሁ ቁጭ ድብድብም እላለሁ አንዳንድ መውሰድ የሌለብኝ አብዝቼ መውሰድ የሌለብኝን አይነቶችን እንደነ ስኳር ውጪ ነው ቡናም ሻይም ሲጠቀም ባዶ ነው የሚጠጣው ቡና በተለይ ያው አላበዛም አንድ ሲኒ እጠጣለሁ ሻይም ባዶ ነው የሚጠጣው ሌሎች እንግዲህ ሲንዴና የበቆሎ ውጤቶችን አብስተን እንዳንወስድ ያው ተነግሮኛል ያንን ትንሽ ወስዳለሁ አስቸጋሪ የሆነው ነገር ምንድነው መቼም የሚገኘው አሁን የሲንዴና የበቆሎ ውጤቶች ናቸው ስለዚህ ዳቦ አልፎ በላለሁ ሌላ ስኳር አልጠቀምም ጣፋጭ ነገሮችን ያው አልወስድም መጠጥም ጠጣ ሰው አይደለሁም ለዛ ነው በአሁን ሰዓት ወደ 300 አባላት አሉ ወደም ግን ከስርጭቱ አንፃር ተደራሽ አልሆነም እዚህ ከሆስፒታሉ እንደምናየው ዳታ እስከ 600 የስኳር በማን አሉ ገና ያልደረስንባቸው ቦታዎች አሉ ለጊዜው ግን 300 አባላት ተመዝግበዋል ማህበሩ የተመሰረተውና ህጋዊ ሆኖ ውስጥ ደም አውጥቶ የተጠናከረው መስከረም 12 ነው 2014 ወደም ግን ለአንድ አመት ያህል ደክመናል ይሄን ማህበር ለመመስረት ሆስፒታሉ ደግሞ ከማህበሩን ለመመስረት ትልቁን ሚና ተጫውቶልናል ተደጋግፈን እዚህ አሁን አደረሰናል ከ600 ህሙማን መካከል ቢያንስ 400 እና 200 ሴት ነው በዚህ ላይ 70 ህጻናት አሉ ተመሳሳይ ችግር ያለባቸው እንደዚህን ሁሉንም ለማቀፍ ነው የኛ ጥረት እስካሁን ግን 300 ደርሰናል ማህበሩ በአሁን ሰዓት ያለበት ደረጃ መተዳደሪያ ደንብ አውጥቷል አጸድቋል አባላቱ በዋጮ ጀምረዋል በአሁን ሰዓት ወደ 4000 ብር ካፒታል አለን በዛ ላይ መታወቂያ አምጥተናል ስለ ስኳር ህመም ጥንቃቄ ምን አይነት ጥንቃቄ መውሰድ እንዳለባቸው ለማስተዋወቅ ኔክስት መድኃኒት አቅርቦቱ ላይ እንድንሰራበት ነው እኛ በተቻለን አቅም ማህበሩ ከሆስፒታሉ ጋር ተደጋግፎ ሌሎች ሊረዱን የሚችሉ ድርጅቶችን ጋር በመግባባት ተጨማሪ መድኃኒቶች ቢገኙበትን በአሁን ሰዓት እንደምታውቁት እጥረት አለ በጣም እጥረት አለ ሆስፒታሉም ከሚችለው አቅም በላይ ነው የሆነው ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች ለማመቻቸት ነው ማህበሩን የመሰረት ነው ኮኔ ማህበሪ ኡርንሱሞን ኩን አጠቃላይ ማህበሩ ጋምባዬ ኢንሰንሰቴቴዋ አፋንሻ ከላቂዮ የሚትን ሳለዶ አፋሚዮ አኬ አንተን ባሉንኩ ኡሞስ ጣዊሳዋ መታወቂው ካርደ ሙስ ኤጀንሲሳታ ካርደ አፍሪዮ አንተተ ኮኒ ማህበሪ ምንሳኒ ጣጊቾ አፍራኖ ገደ ኢትዮጵዩ ሱካሬት ጢሶ ዋኑ መስሪያ ቤት ራሶንከና ተነ ጣጋ ሀሩንሶ አስና ነው ጤና ኤክስቴንሽን ባሉንኩ ለዶ ሚቴኒ ሀላመ ማኑ ትንጢሶ ያና ተኒ ለጥታ ዳይኖታ ሁዋቴ ኡሜን ሰራ ጥንቃቄ አሳኖ ገደ ተነ ፋይማተ ሮሲቾ ምኑ ምኔ ተቋመነዋ ቤተክርስቲያናተና ማኑ ባሉ ጋምባ ያኑ ዳርጋ ባላንኮ ሮሲቾ ኡናቴ ነውሞ ኮነ ተነጢሶኒ አማዳሚዮ ማን ካይኒ ኡሞንሳ ወለዲብ ኒለዶ አማዳሚዮ ጥሱባኖ ወዳኑ ጥሶኖ
mundeete giffite no kulaalite xissonna hattoonni no illete aana babbaxxitino jaddo kalaqantawo daafira mannu tenne xissoo ledo heerannohu umisira qorophinye adhawo gede yanna yannatenni konne manna kowiicho hospitaalete deerri rosichooti uyineemmo. Uurrinshaanke giddo baxxeyo garinni owaantete daanno manna la'nayi woyite kiiro anjo manna dikkiyo komanni ledo amadamoori babbaxxeyo qarri noohura konne qarra tirate maawara uurrisa hasiissawo yinayita uurrinshate deerri hasaambumo gede noonni alatti quchumiino hatto alatti woraduyi babbaxxiteyo fayyimmate owaante hasidhe daggawo xissamaano no xaphooma kiironsa la'neemmo woyite lee xibbenna sajjiina onte ikkitawo konne manna gamba assine hanqanfe ikkimino owaante hasiissanno yine maawara uurrisate widoote ha'noommohu maawara uurrisate ha'noommo woyite umi deerrinni hasaawa assinoommo xissamaanote ledo maawaru mayra hiitto maaho kaa'loonse taate ledo tini owaantete daggawo daga ammantu gede noonni maawara uurrisa hasiissawo doogo fayyimate biiro ledo no Sidaami qoqqowi fayyimate biiro ledo hasaambe hattono xeena ministerete deerrinni hasaambe Toophiyu wo'mu deerrinni maawaru noonsa hakkuyi maawarige marre konne manna hanqafawo gari ha'ne insarano maawara uurrinse mattaawoqa aate wido marre footonsano gamba assine ussanamihu deerrinni mattaawoqa iillinshoommo konne maawara kaajjishateno kayinni insa ammantu gede noonni yaw aganu aganuyi wodhitaati wodho cophe assitaate saante no hattee saante no uminsata komite uurrinsummo gede noonni maawara kalanqummo gede no yaate maawaraho sabsaabe noonsa tsaafe no miillano tini miillano yanna yannate uminsa saawaate assitaawo. Agicho yaa mitto agana haa'nummoro dino gobbayi hidhee yitaanke kayinni ninkera xeenamme dino heereonke daafira irgaalamete ikko ayi katamino marre adhineemmo konni daafira hakkuno irgaalameteno hoongummoro birrinke faarmaasete noowi hidhineemmo lamu xibbi sasu xibbi hidhineemmo mayra heeshshonke gatisate hasiissanno. Wuddete loogiya? Wuddete mittu xagichi sase xibbeeti. Xabbisaate xa tenne ha'neemmo woyite lame xagicho yiteyonke mitte marfe yiteyonke mitte marfe hiitto sine xaqqa'mineemmo mitte marfe mayra uyitinaanke yineenna yaa dumikki bisiraati qasirattahu hakkoye xaqqa'ma hasiissaahe yinnoe doktorichu. Mama? Koye hiitto se xaqqa'meemmani hattoo mitte marfe mittu xagichiraati hasiisaahu. Mittoho dommo woluwe hasiisaae umi'ya bisono qasirummaro tirfeehu sasu shoolu hasiisaae hakkii yennansa ki baqqa woy gobbayi hidhatara chaalatteteenne hakkii faccasse hakkii agurida bakka gexxamenya fi'nummoro lamewu taanke anda unaye ekkeya kiro sasu sajjuu barrigiya diillishaa mayra hashsha lemina shoole qasireemma barra sajjirama shoylina sette qasire sooto koye ዳሳሆና koye ሙዱኮ ቀስሬ ኪኒኑን ራሱን አናገኝም፣ ሜታፎርሚን አናገኝም፣ የግፊት መድኃኒቶችን አናገኝም። የሚሆነው እንግዲህ ከውጭ የሚመጡ መድኃኒቶች ባለው በአገር ሁኔታ እንትን ብሎ ይሆን ሌላ ነገር ይኖር እኛ አናቅም። ያው ከውጭ በውድ እየገዛን ነው። መግዛት የማይችልስ ምን ሊሆን ነው? እንግዲህ ጥያቄም የሚሆን ነገር ምንድነው? አንዳንዴ መንግስት ሆስፒታል ውስጥ ምንም ነገር የለም፣ ግን ውጪ የልብ መድኃኒቶችን ፋርማሲዎች ይሸጣሉ፣ ቸበችባሉ። የምንችለው ከውጭ እየገዛን ነው የምንጠቀመው። የ4 ዓመት የ3 ዓመት እንደዚህ የ8 ዓመት ህፃናት አሉና በሽታው በጣም እየጨመረ በሚያስፈራ ሁኔታ እየጨመረ ያለበት ነውና የመድኃኒት ችግር አለ፣ ከፍተኛ ችግር አለ። በተለይ በኪኒን ሜትፎርሚን የሚባለው መድኃኒት ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር አለ እና ሜትፎርሚን የስኳር ነው። ኢንሱሊን የሚባል አለ፣ በመርፌና በኪኒን የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ፣ የስኳር በሽታ ማለት ነው። የመርፌው ጥሩ ነው አለኛ ጋር በአብዛኛው ይገኛል። ኤንፒኤች እና 70/30 የሚባሉ አሉ፣ እነሱ ይገኛሉ። ከሚዋጠው ውስጥም ከሁለቱ አንዱ አለ፣ አንዱ ግን የለም። ሜትፎርሚን የሚባል በጣም ጠቃሚ ቆንጆ መድኃኒት ነው፣
ግን በአብዛኛው ደግሞ ማይገኘው እሱ ነውና አብዛኛው ኦልሞስት ከ80% በላይ እዚህ ስኳር ክትትል ያላቸው እሱ መድኃኒት ይጠቀማሉ። አሁን እኛ የተቸገረን ያለነው ሰዎቹ አብዛኛው አሁን አቅማቸው አይፈቅድም ከውጭ ለመግዛት ማለት ነው። አብዛኛው የጤና መድን ታካሚ ነው። እኛ በተሻለ አቅም መድኃኒቱን እዚህ ባለው እየቀየረላቸው ነው። ምክንያቱም አብዛኛው ውጭ ግዛ ይባላል፣ ውጭ መግዛት አይችልም፣ መድኃኒቱን ያቆማል፣ በሽታው ጨምሮ ተባብሶበት ይመጣል። ስለዚህ አሁን እኛ አታንድ ባለን እዚህ ወዳሉ መድኃኒቶች መቀየር ነው። ግን ዋናው ሆሊስቲክ አፕሮች ነው የሚያስፈልገው። እንደ ሀገርም ነው የመድኃኒቱ እጥረት ያለውና ከአቅራቢዎቹ ጋር ከኢፍሳም ከፍም ካሉ ከሌሎች እንትኖች ጋር አጠቃላይ ሆሊስቲክ አፕሮችና በዚህ በማህበሩም ደግሞ ፕሬዠር ለማድረግ ጫና ለማድረግ ነው እያሰብን ያለነው ነው እያደረግንም ያለነው። ማህበራ ወርሳን ከላሚ ነው ሚቱ ታጣዮ ከተጣጋተ ሽቆ ዋታማተ ሽቅሻቴቲና እከና ነው ካይኒ ዋንተ ሲረዳኖ ማንቺ አፍራው ልከኒ ሽቅንሻደ ነው ተነራ ኦሬንሻተ ልከኒ ሀጀላ አው ቢሳይለዶ ሆስፒታልቴ ኦሬንሻ ቦርዴለዶ ነው ቆቾ መጋሾት ይለዶ ነው አጥቶ ነው ዛሙ ዳጎሙ ቆቆይ ፋይማተ ቢሮ ይለዶ ነው ባቴው ጋሪኒ ተነ ወዲዲ ዳጋ ክላስተር ጣጋተ ሽቅሻው ኦሬንሻ ይለዶ ነው ተነ ዳጋተ ቃራ ሂሲነ ትሬሞታቴኒ ሀሳዋናቴ ነው ሙ አንተ ተነ ኩኒ ጮይ መገያ ታለ ሽቃዊናታ ያው ነው ሞዴሪ ባሉን ኩላ ነው መተክታና ተነ አካባቢ ካይን በተለይ ዳንጁ ጋሾቲ ጋር ለዳማዳሜ ሽቃዋቲ ጋር ሆና እኮ ጋር ኒንከ ከቀራተ ራተ አሪንሻ ሲና ነው ጋራት ነው ደሞ ኮ ያናተ ደአ ሳይሳተራ ዶክተሪቻ እንቱሞ ኪታኔ ሞኒንከታ ሶዶ ቁርሰንከ እንቱሞንከ ሙንደንከ una morane moete ሳይሳተራ ተዝናና ኤደአ itu hudisa siuhera itu wa gorisa siuhera እና ሱካሬ ጋምባሲነ ካነ ኡሚቴራ ጋምባሲነ ሱካሬ ተጠቃሚ ጋምባሲነ ካነ ኤሮሲሶሮ ዳንቻ ታናገኒ ያራሃሬማ ቶነ ማና ማሪካ ራከኖ ደ አንታ ኤንተና ነሞተ ሳይሳተራ አረኔ እኮ ውሃ ጣምቶኛል ምን ይሻለኛል ዶክተር ቻኩሌና 4 ቁጥር ሂጂ ሾሌ ቁጥር ሀረ ሙንዴ ያኤ ወረቀታ ጻፈና ሰተ ቁጥር ሙንዴ ያኤ ሐቂቃ መረ ለመሳተ ወማፎሉ ሙንዴ አውማጌሻ ውጤቴ አፉማጌሻ ራሄ ተሲሳ ማር ሁዲሳ ጎሪሳ እና ተነተነራ ሼማ ድክመት ነውስ ማኑ ጃጀራ በተለይ ሱካሬ በተለይ ተንከዋከባ ሲሳት ቀሩሎ ኮፌኝ ኩኒ ጋራው konne koffeenya kayta shate ninke maate arensa no mu wana ninte gede telay insala nayti umisati battitio kifleti no tenne kiflera yaw hakimotu go geye losu saateti tiniya losu saate dote garinni lamenna daratuiti na ninketi wante adita daga kayni fafo wi dagga wano ikkase kayhunni una kayensinta gede mitusho mikkidanno gede undete giddonoti sukkaarete dara geeshi mageeshatiro badate assinaarinshonni sho mikkidanno rahudirate unetino leella konni kaehunni koffeñu leellaw konne koffeña tirate kayenni muli yanna kawama asambo masawi insara owaante aanno manni balate leellaw gede hatte aana sambe akko gariti loonsa he'noommo ሰዎች መጀመሪያ ማወቅ አለባቸው ይሄንን እንትናቸውን ማወቅ አለባቸው ያሉበትን እንትን ማለት ነው። እነዚህ አይነት ምልክቶች ይታያሉ። ቅድም እንደነገርኩ እነዚህ ምልክቶች በሚታዩበት ጊዜ ፈጥኖ ሐኪም ቤት መሄድ ነው መታየት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያመጋገብንም ሌላ አክቲቪቲንም በሚመከሩበት አይነት እነዚህ ነገሮች መከታተልና መድኃኒት ተከታትሎ በመውሰድ መቆጣጠር ይቻላል። የሆነ ተቆጣጥሬ እየኖርኩ ነው። አሁን ነው ቅርብ ግንቦት ነው እንጂ ጡረታ ወጣሁት። ከዛ በኋላ ለብዙ አመት በስኳር ህመምተኛ ሆኜ እየሰራው ነው ያለው። ስለዚህ ኖርማሊ በህክምና እና በእንቅስቃሴ መቆጣጠር የሚቻል ነገር ነው። ድኖ መኖር ይቻላል እንደዚህ ማለት ነው የሚችለው። ስለዚህ ለዚህ እነዚህ ምልክቶች በሚታዩባቸው ሰዎች የግድ በህክምና ራሳቸው ማወቅ የግድ ነው የሚሆነው።
kaarbohaayidireetira pirootiina hasiissaa kaarbohaayidireete yine shiilo hasiissaa hattono coomunna zayite laweerino hatto shiimmaadda shiilo hasiissan konni giddo kaarbohaayidireetete shiilo yaw wolqanna iibille uutaati kaarbohaayidireetete shiilooti akki malee ikkiteyooti mundeenka giddo sukkaarete shiilo duuni heeraawete woy duunanteyooti looso aana hossee ikkite sukkaarete duuni woy gulukoosete duuni heeraa ikkiro duunu ikkee heeraa ikkiro sukkaarete xibbaa yine woshshineemmo. Bisinke giddo tenne sukkaare horo uyitaa gede mundeenkera niggate giddo hadhe mannimmate horo uyitaa gede assiissaati seele no efeleqqu giddooti bisinke giddo afantaahu efeleqqoho tenne seele afirinohu tini seele maa kalaqqaaho sukkaare daakkaanna sukkaare mannimmanke giddo e'e looso loossaa gede assitaho seele hormoone kalaqqa efeleqqunni burqiteyo hormoone woynim amarratanteyo hormoone looso loosaakki assaari heeri ikkiro sukkaarete xibbira reqecci yaate akatiiti leellaa. Alamete deerrinni xaa geeshsha xiinxallotenni worroyi garinni umi daniti sukkaarete xisso no. Tini sukkaarete xisso umi daniti sukkaarete xisso afantaahu roore anga ajadumeraati. Sirchunni sircho sa"ate akatano leellishshawo. Lawishshaho annunna ama heedhusiro mittu qaaqqira anna ikkiro annu callichu heeri ikkiro sukkaarete xissoye amadameehu xibbunni onte anga geeshsha ikkaahu ilamaa qaaqquulli giddo sukkaarete reqecci yiinoha woynim umi dani sukkaarete xissora reqecci yiinoha ikka dandaa. Lamunku kayi amanna annu sukkaarete xissamaano ikkikkiro ilantaa qaaqquulli giddo xibbunni sajjoo anga ikkitaati umi dani sukkaarete xissora reqecci yaate kaayyo heedhanno yine hendaye. Sayikkinna shoolki dani sukkaarete xisso yine worrummoti haranchunni kawa qolle gaama dandiini. Layinki dani xissora gaamate. Kaimulla noo insuliine umosinni bisinke giddo noo insuliine bisu garunni horonsira hoogate kalaqantaate ikkiteyo daafira hakko haranchuyi wora dandiini. Lowo geeshsha wayi gooro amadda sukkaarete xisso noosi manchi goore agadi duwo mitteege calla mitte jaarkaana guda dandaanno lowo geeshsha gooraa daafira goori likkee demmo hattonni shuma wayi shuma dambetenni rakke daate geeshsha calla ikkikkinni lowota mitteege shumaara dandaanno manchu. Sagalete hasattono hatto lexxi rahe udiissaasi rahe sagalete itollana kayinni wolqassire woy jawaate yaraa illete xawute gana dandiitaa sukkaarete xisso akki male ikkitaawate mundeete giddo biso daafursa dandiitaa afoo mooshsha dandiitaa kuri'uu malaatta heedheenna kayinnilla mundeetenni buuxo assine iillinikkiro sukkaarete xisso afa dandiini. Te'ee layinki dani sukkaarete xissorano malaatta lowo geeshsha bikka hollana kayinni togoo malaatta sa'e leeltaa. Acute complications woynim hedeweelcho rakke dagganno dano yine worreemmoti no. Layinki deerrinni worreemmoti galte hosse giddo sukkaare kalaqqanni abbitanno dano yine lame abeenke. Shiimmaadda nigga ledo kalaqqaawo qarri manchoho illete diikkichi ba'a dandaanno. Tini retiinaho yinayiha illete diikkicho illenke tunsite la'aawo gede assaawo diikkicho marte sukkaare gawajja dandiita galte hosse.
muleenka gawajja dandiita. Nefropaatii yine illete diikichi gawajjo retinopaatii yine weenim hare hare manchu ballicha akka ille nefropaatii weenim galte hosse shiimu nigiledo xaaddeyooti mulu aanaa gawajjo kalaqqaata nefropaatii weenim mulinke daafuroo hagede assa dandiita jajjabban iggaledo xaaddeyooti maa gawajjitaa yaa yiniro wodaninke ana iso kalaqama dandiita hedeweelcho ikkitiyoota wodanuun igga xisso weenim myocardial infarction itaroore anga weenim ischemic heart disease te wortaana ingilizete afiinina hedeweelcho wodanu giddora hadhaate mundeete doyicho uurriteenna mannu hedeweelcho reya dandaanno hakkiini sa'uro stroke teneenna mito woyte sukkaarete ledo xaaddeyohunni gale hose mannu mitte raga laanshawe woy afoo amada dandiita mitto midaado laanshawa dandaanno roore anga ninke manni yaw miche ganteyo togo ikke sheexaanu ganeyo yaanno duuchare yaannona hakkii sa'uro babbaxxitinota bisinke giddo heedhaata jajjabban igga amada dandiita konni mikinaati lawishshaho lekkate igga amaddu ikkiro lekka mursiisate geeshsha haadhe hara dandiita sukkaare. Rahe ka'e fayyimate owaante minira iille kaa'lo weenim owaante afira noosi yitaataati woreemohu konnira xagichuno no yannate anfe ka'ne xagisa hoongiro sukkaare mita saayintistooti mayitao lawi'ne qimanyate sukkaare yita hattee yannate affe ka'e sukkaare xagisitto ikkiro woneneemmo he gawajjo galte hosse daggawo gawajjo rakke daggannokki gede assite weenim maa qoyyete tichilaale weenim gawajjotiin rakke iillite ka'e mancho lubbansiisaakki weenim gawajjotiin daallasaho tuggaakki gede assa dandaatto ranke yannante anfe owaante uyiniro sukkaarete xisso noosi mannira fajjinanni shagare roore anga daraame atikilte lawiyore horonsira noosi babbaxxiteyota atikilte lawishshaho shaana salaaxa kaaroote qayyisire kuriuu lawiyore horonsira noosi kuni manchi wole murote ni afi'neemo produktuwa lawishshaho avocado muuze woleno kuri lawiyore wole demo gidu widoonni afi'nayri lawishshaho hayixe horonsira dandaanno badala horonsira dandaanno ajja woy bashanqa lawiyore horonsira dandaanno kuni manchi hakkii sa'neyori sae ka'e qulxu'mete maala afire itirono horo aannosi sukkaare lowo geeshsha luphi assaakki sagalete dana ikkeyo daafira duumu maalino sae adhiro ninke gobbara ninke inde sidaamu gobbara afantawo sagalla giddo waasuno afire itiro sae adono sae adhiro afiriro dancha mannimate guunte loosa hasiissawo roorenkatini mitte lamala giddo mittu manchi isi sukkaare heedheenna calla dikkeyotini mannimate guuntena sukkaare nookkiuno mannimate guunte loosatenni ispoorte loosatenni yaa umisira babbaxxiteyoti sukkaarete calla ikkikkinni babbaxxiteyoti issora reqecci yaannokki gede mannimmasi ayewotenno loosiisa hasiissaasi yine ajeenna mitte lamala giddo mittu manchi sayinsete buuxo garinni mitto xibbenna ontawo daqiiqa saamintete woy lamalate giddo millimmo assa woy mannimate guunte loosa hasiissaasi. Sukkaarete xisso lowo geeshsha afasiissaahu mitteege afanturo manchu beetti lubbote noo geeshsha ledosi keeshshita. Tenne kaeehunni mitu babbaxxeyo konne
baadi xagga horonsire ka'e hurummo gatummo yee ka'e tenne xibba xisso harunsayi noowi mereero ba'e mitu akkaaree gataahuno mitu wonaneemmo ta mitu paralayze ikke daanno mitu ateesan yannara umihunna qaru mulu loosaakki asse woynim kulaalite dakkantawo gede assayi noohu sukkaarete xibbaatina lowo manni tenne daanno assattori nookkiha angakki mitturi nookkiha dayanna assattori hoogattona mito woyite maganu qaaleno garunni horonsi'ne xaqqa'mate hasiissaankehu busulla ikka hasiissaa mitowa addi addi garinni sukkaarete xibbi eweli huuccirsi'e yee ka'e owaante afirayi noowi ba'ama mitteege sukkaarete xisso amadamiro mannu wona yommohe garinni lubbote noo barri geeshsha sukkaare ledosi noo gede afe konnira garuyita owaante assa hasiissaasi hakkiinni sa'niro ayeewano tenne sukkaarete xisso owaante uunayi hee'noyi gede mootimmate fayyimate uurrinshuwano ikko mootimmate fayyimate uurrinshuwa ikkiteyokkiwa sukkaarete xisso buuxo assa dandiinayita afe ka'e mannu umosi wona yinummo garinni seekke macciishshe tenne sayinsayi sokko adhe horonsiriro danchaho yitaataati raayeemmohu tenne xissoyi amadami manchi rahe ka'e fayyimate owaante minira shiqe ka'e uunayisi rosichonna xagicho adhe horaamoessa ikkawo gede sokka sayisate bate.